present continuous tense kwa dudu ja sun duile affirmative sentences to the mode she su duile affirmative sentence banye positive sentence de bamanga ongne nanye khu bi manga khu ma shoda duma de ne affirmative nganye positive sentence only bango ko formula nga mi ko hangang ne amari chunya subject plus am slash is slash r plus verb ing ne verb madenani ing tana daung ne ti madenani present continuous tense kwa nga mo pudo on pudo jo teng kwa nunande ne subject bedanani I made banga wa they we you she he it auto ajinani subjects nga wang ne te em mana ko kanda is ar ma ko kana da umane amani pa be ma flang ne sa I madenani em ma di yanga ne is manani she he it made janga ar manani they we omade julanga ne nganye you onti madeni arma julango evitika kwa I am eating breakfast ngana ni ne jawo jatyanga damango eat madeni ing ta deni eating ga wangne emma ku hanga I madeni ni she is cooking food inani jachanyanga they are coming back iwani lala tyanga it is raining today miminani mahaje tyalo he is teaching english inani khofung matyalo we are playing football nganani bilo luganyalo olinga wangne lesson wakata de formula mande chusun le leshe shau ke shesu su kufle ho